Pito nga repatriated overseas Filipino workers o OFWs tikang magkadirodilay nga bungtan Eastern Samar ang nagpartisipar sa Entrepreneurial Development Training EDT on Entrepreneurial Mindsetting agin patuman ha Negosyo Center Eastern Samar han Abril 30 ngan Mayo 7, 2026 sa Old Capitol Building Capitol Site, Borongan City. Ginpangunahan ni Negosyo Center Trade Industry Development Analyst Ken Hensley-Silio ang nasabi nga training nga nagtutuyo buligan ang mga OFWs nga nakaulihan nasod nga makapagtikang hinira kalugaringon nga pakabuhi pinaghen entrepreneurship nga livelihood assistance. Sumalahan Department of Trade and Industry DTI ngan Overseas Workers Welfare Administration OWA kabahin inihan Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program BPBH nga nagahatag suporta ha mga OFWs basi makabangon utro ngan magkamayada mas marigon nga pakabuhi ha Pilipinas. Ha training igintutdo ha mga partisipante an entrepreneurial mindsetting, mga panguna nga konsepto ha negosyo ngan praktikal nga pagdumara hingguti ay nga negosyo. Ginbuligan liwat hira paghimuhan iratag sa nga business plans nga magsiserbi nga proposal para ha livelihood grant assistance san OWA. Naging aktibo ngan abri ang mga partisipante ha pagpaangbitan ira mga eksperyensya ha pagtrabaho ha gawas sa nasod ngan ira mga hingyap para han ira pamilya. Sumatliwat han upat nga OFW sa Radyo Pilipinas ang ira mga eksperyensya abroad. Lakip na din hi Janet Aclauchu, 44 anyos, tikang ha San Julian nga nagtatrabaho hinwalo katuig ha Saudi Arabia sugad nga cleaner. Samtang hi Floriza Garbo, 49 anyos, tikang ha Barangay Divinubo, Borongan City, nagtrabaho ha Qatar nga naka-eksperyensya in maltreatment, tikang ha iya amo. Hi Marilyn Pinggel, tikang ha San Julian naman, ang nagtrabaho Hong Kong sulodin sa katuig ng 3 ka bulan pero napirit pag-uli tungod kay waray sundan iya amo ang kontrata ngan ginpatrabaho hiya ha mga butang nga diri sakop han ira kasabutan. Samtang hi Rosario Feniza, 76 anyos, tikang hamantang Taft, nagserbisyo a Hong Kong sulod hin 38 katuig, hausala nga pamilya nga yagin sumat nga matinumanon ngan mahigugmaon ha iya. Sumalapahan DTI Eastern Samar, ang programa nagpapakitan padayon nga paningkamot ha Negosyo Center ngan OWA ha paghatag hin oportunidad ha mga OFWs base magkamayada permanente nga pagkakakitaan ngan mas marigon nga ekonomiya para ha ira pamilya ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.